Бүгін Россия дүнәні гытылыбыт человек, идущий чемпионат гытылақтарыттан бары майылық тоқтырығар етейстің. Бу 6-15 жылдан 7-15 жылдан чемпионат России по фоновой ходьбе был будто человек идущий. Он на бубихи моя олохтоқтыры 6 команда туроран сүйс 14 кихи кыттамыт. Бүгін он кабытын түміктәйті бит. Ол күріқтіхи бит черчетінен бәйбіт іспетігер кыйлақтары бұхарды бұд. Үс месте бастықы местені цырбы команда талла. 2 месте Новострой. Онна 3 месте Чөлмая. Bu kihi bili tugar dorobiyatlar tuhalak çöl bolun çabdik sıcın cemet camutun ıngaramat bu bihi ıngırıbıtın ıngıran süs 14 kihi kıttı buta olok çöy bay toh tümük bolla ondan ehilde ıtıqpıt gelen kıttarın